Dobar dan, ja sam Petra Božić i danas ću vam objasniti što je to uputa i koja su njena obilježja, a potom ću vam dati uputu o nanošenju šminke. Uputa je vrsta teksta koja sadržava upute za izvršenje neke radnje. Uputa može biti pismena, usmena ili grafički prikazana. Njezina obilježja su da mora sadržavati naslov koji upućuje na sadržaj radnje, mora sadržavati popis potrebnih elemenata za obavljanje radnje, mora biti pisana jednostavnim jezikom, mora imati jasan kronološki poredak i mora biti sažeto tako da svaki korak bude u jednoj rečenici. A sada ću vam dati uputu o nanošenju šminke na lice. Za početak je potrebno temeljito isprati lice. Nakon toga nanosi se baza, to jest primer. Ono se nanosi na područje cijeloga lica. Nakon toga stavljamo puder koji se utapkava spužvicom zvanom Beauty Blender ili se razmazuje kistom. Nakon toga stavlja se puder u kamenu. On se nanosi također na cijelo lice, nanosi se kistom i on služi za matiranje lica, tako da dijelovi lica ne ostaju masni, da se ne sijaju. Nakon toga koristimo bronzer. On se stavlja na jedan dio čela, ovako uz kosu. Koristi se za konturiranje nosa. Stavlja se na područje ispod kosti i na ovu kost. Nakon toga se izblenda sa kistom, tako da lijepo sve sjedne, da se sve uklopi. Nakon toga stavlja se rumenilo, također se nanosi kistom i stavlja se na obraze. Nakon toga kistićima također se nanosi sjenilo na kapke. Na kapke se može staviti eyeliner ili se povuče crna crta ispod oka sa crnom olovkom. Nakon toga stavljamo maskaru na trepavice. Ovisno o tome da li je sjenilo jače ili slabije, kombiniramo ruž. Dakle, ako su tamnije boje na kapcima, onda stavljamo ili sjajilo ili manje vidljive boje na usta. Ako su oči blago nacrtane, ako su blage boje, onda možemo staviti jaču boju ruža na usta. Kad smo sve to završili, po želji se stavlja highlighter. Ono se stavlja na vrh nosa i na vrhove obraza, tako da bi se sijali. Nakon toga, završni korak je fiksator. On se nalazi u spreju, poprska se na lice, odstoji par sekundi tako dok se upije i to služi da bi šminka bila dugotrajnija, da bi duže stajala na licu. Hvala vam na gledanju i nadam se da vam je moja uputa pomogla.